gira umugisha mwene data, Imana ikumhera umugisha. Reka ndagusaba aka kanya ukibona iyi video ugira umuntu woyirungikira, kuko ndazi ko izomubera umugisha. Ni Pastor Nduwimana Joseph, umukunzi wanyu asanzwe aremesha ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Twagomba dusangire ijambo ry'Imana dusoma hariya muri Bibiliya, muri Luka igice cyaho cya 6, turasoma umurongo waho wa 36. Mugira imbabazi nkuko so agira imbabazi. Imana nishimwe. Niri jambo nagomba ko dusangira mwaka kanya rijanye n'imbabazi. Ndatangara cyane bikanansiga mbere bikancanga mu gihe abantu batamenya gusaba imbabazi cyangwa se batamenya gutanga imbabazi. Ikindi imbabazi ni ikintu gikomeye. Uyu munsi twitwa abakristo kubera Yesu yatugiriye imbabazi cyangwa Imana yatugiriye imbabazi, ariko ugasanga umuntu biramugora gusaba imbabazi kugira ngo agume ari umukristo yemewe n'Imana, cyangwa ugasanga biramugora gutanga imbabazi. Hari ibintu binangaza cyane, iyo ducumuye kenshi twihutira kuja gusaba Imana imbabazi. Mbere n'umuntu aramenya yamarika ngo Mana mbabarira, ariko umuntu yamucumura ko wewe yamusaba imbabazi ntazimuhe. Ibyo bintu birangora. Mbere niyo azimuhaye akazimuha rimwe cyangwa kabiri, ariko nama nibaza kenshi kuva mvuka nkora ibyaha nsaba imbabazi, kuva mvuka ukora ibyaha usaba imbabazi. Nta munsi n'umwe Imana irakurambirwa ngo igucoke. Imyaka yose wagumye ubwira ngo Mana mbabarira, irakubabarira. Mana mbabarira, irakubabarira. Mana mbabarira, irakubabarira. Ariko umuntu agukoze ku ikosa rimwe ukamubabarira ukihangana, yakubwira ko ikosa ubugira kabiri ngo urasubiriye. Mbere n'ibya kera wari waribagiye ukaca ubigarura. Abantu benshi bameze uko. Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu yihanye Imana ntisubira kwibuka ibya kera ngo biba bigiye. Abantu ugasanga baragiraniye amakosa cyangwa barabigaraniye ingorane, hanyuma yasaba imbabazi usanga ni n'umudamu n'umugabo wiwe, ugasanga n'abakorana ibikorwa by'Imana, ugasanga n'abafise ibyo bapfa mu miryango. Yamusaba imbabazi akamubwira ngo ubu rero ribaye irya kabiri, ribaye irya gatatu, ndahejeje. Ewe imbabazi z'umuntu. Ariko si uko Imana ivuga. Imana ivuga ngo mugiriranire imbabazi ata kintu na kimwe duharuye. Imana idufashe. Imbabazi ntizigira limite, imbabazi ntizigira urugero, kandi nta kintu na kimwe tudakwiye gusaba ko Imana imbabazi, cyangwa nta n'ikintu na kimwe wowe udakwiye gutanga ko imbabazi. Uragomba ko Imana ikubabarira, banza ubabarire mugenzi wawe. Uragomba kuzoja mu ijuru, banza utange usaba imbabazi mugenzi wawe kandi ubabarire na mugenzi wawe. Ugasanga abantu barazura kaboze imbabazi. Nagomba kubwira, nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo imbabazi nizo ngombwa. Imana igomba imbabazi, kandi nagomba ndakubarire. Nimba ugenda ku Mana uyisenga uyisaba imbabazi, ariko wowe ntugirire imbabazi mugenzi wawe ku byaha byose yagukoreye, ku ngorane izo arizo zose yaba yarakoze, udaharuye ngo ni nyinshi, udaharuye ngo ni nke. Nimba ugomba kuzura Mpwemu Yera, uzura umutima w'imbabazi. Nimba ugomba kunesha abadayimoni, uzura umutima w'imbabazi. Nimba ugomba gutsinda Satani ukamudomina ukamugendera hejuru, uzura umutima w'imbabazi. Oh haleluya! Abantu mwiki gihe bararushe kandi barananiwe, bagomba ko Imana ibagirira neza, ariko baba ntibagomba gutanga imbabazi. Umuntu ugasanga ribaye kabiri cyangwa gatatu akavuga ngo ndarangije. Mbere yanasubira akavuga ngo usubiye kunyibutsa bya bindi. Imana itubabarire. Hamwe Imana yoziribuka bya bindi na bya bindi na bya bindi, mbega twojahe? Mbega byogenda gute? Imana idufashe, Imana itugire neza. Gira umutima wari muri Yesu Kristo wo gutanga imbabazi, wo kwicisha bugufi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi rero ibyo usanga n'abitirirwa ko basenga Imana, mbere n'abitirirwa ko ari abakozi b'Imana, mbere abakozi b'Imana nkanje cyane nka abakozi b'Imana nkanje, ari twebwe Imana yasinzeho kugira ngo dushobore gufasha gusaba imbabazi abandi. Ugasanga natwebwe biratugora gutanga imbabazi cyane no gusaba imbabazi. Ugasanga iyo umuntu agize icyapa n'ubundi mu rugo, mbere n'umudamu n'umugabo, mbere umugabo n'umudamu
izina rya Yesu.